Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho ku ntambara iri kubera muri Ukraine, dore ko ibihugu byo muri Afrika nabyo byagize icyo biyitangazaho ikaze. Prezida wa kimwe mu bihugu bya Afrika yagiye kuganiriza Putin na Zelensky ngo bahagarike intambara. Ese umuntu yakwibaza niba ibingibi koko bishoboka? Prezida Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau kuva kuri uyu wa mbere aratangira uruzinduko rw'akazi i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya, aragomba gusiga agiranye ibiganiro na Prezida Vladimir Putin. Prezida Embalo yagiriye uruzinduko mu Burusiya nk'umuyobozi w'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Iburengerazuba CEDEAO. Prezida wa Guinea Bissau mbere yuko ahaguruka mu gihugu cye yerekeza i Moscow yatangaje ko ari buze kuba ashyiriye Prezida Vladimir Putin ubutumwa bw'amahoro bumusaba kugirana ibiganiro na mugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Yagize ati, ndi bujye mu Burusiya kuri uyu wa mbere, ndabizi kuba ndi kumwe na Prezida Vladimir Putin bamwe ntibari bubyumve, ariko ndajyayo umushyiriye ubutumwa bw'amahoro. Ndibuze kumubwira ko ari ngombwa kuvugana n'umuvandimwe Zelensky nk'uko Emmanuel Macron abigenza kuri ngingo. Yunzemo kandi ko atari bugerageze nka Prezida wa Guinea Bissau, ahubwo ari bubikore nka Prezida wa CEDEAO mu rwego rwo gusobanurira Putin ko ari ngombwa kuganira ku mahoro kubera ko isi iri mu kangaratete. Biteganijwe ko Prezida Umaro Sisoko Embalo nyuma yo kuva i Moscow yerekeza i Kiev muri Ukraine, aho agomba kubonanira na Prezida Zelensky, nawe agomba kumvisha ko ari ngombwa kuganira n'Uburusiya. Prezida wa Guinea Bissau akaba abaye umukuru w'igihugu wa kabiri ugiye gusaba Uburusiya na Ukraine guhagarika intambara nyuma ya Macky Sall wa Senegal mu minsi yashize wagiriye uruzinduko i Moscow rwasize agiranye ibiganiro na Prezida Vladimir Putin. Kuri ubu byinshi mu bihugu bya Afrika byakunze kwifata mu bibazo by'Uburusiya na Ukraine mu rwego rwo kwirinda kwiteranya na leta y'i Moscow basanzwe bafitanye umubano w'amateka. Afrika cyakora cyo izi imbere mu migabane yashegeshwe cyane n'intambara y'Uburusiya na Ukraine ku mpamvu z'uko ibyinshi mu bicuruzwa byazaga kuri uyu mugabane biturutse muri biriya bihugu byabuze aho byanyura.